अहानबदा मरुओइबा पाउसिंग पिजरी बीजेपी ना शासन हैतबदगी इरांग लोइसिनबा ngamdabani लेंगांगना सोइबदगी मे अहुमदगी एखोय अवाबा मायोकनदुना लेरी हाइना खुंद्राकपम केंद्रगी एमएलए टीएच लोकेश्वरना फोंदोखरे इम्फाल वेस्ट की मनुंग चन्ना लेबा कदांगबन पार्ट 2 दा कुकी नार्को टेररिस्ट सिंगना नोंमै कापथरकपदा खुनंगा तुना लेबा विलेज वॉलंटियर अमा लेखिद्रे आयुष्मान बाबा कैंपेन की सरुक अमा ओइना कम्युनिटी हेल्थ सेंटर हावरेबी मखा लेकाइदा डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी की मीटिंग मखादा हुमलक सुबा हेल्थ मेला अमा पांगथोखरे ममी टीवी न्यूज में ताबिरिब सिंबु युमनाम जेसिका नतराम न ओक्चरी पाउ संदोंग न पिजरी बीजेपी न शासन हैतबदगी इरांग असि लोइसिनबा ngamdabani लेंगाक असि सोइबदगी हौखिबा मे अहुमदगी अखोय अवाबा मायोकनदुना लेरे हाइना खुंद्राकपम केंद्रगी एमएलए टीएच लोकेश्वरना फोंदोखरे वाफम असी ऑल मणिपुर दलित्स डेवलपमेंट एसोसिएशन सिंधुना नेशनल अमदी इंटरनेशनल अवार्ड फंगलबा मियोई सिंगबु ओकपगी थौरम अमा प्रेस क्लब दा पांगथोकपगी थौरमदा एमएलए ना वाफम असी फोंदोखिबनी एमएलए ना मखा ताना हाई था निपान सुजिल्लकलबा इरांग असी पालिबा लेंगाक असिना हौजिक फावबा लोइसिनबा ngamdri लेंगाक असिना अहानबदा कुकी नार्को टेररिस्ट सिंगना मैतैदा लांदारकपनी हाइखि मथंगदा म्यांमारदगी चंगसिलकबा इलिग्रेंट इमिग्रेंट सिंगना तौबनी अमुक हाई फॉरेन एग्रेशन की खुद यावी अमुक हाइदुना लै हौजिक कामजोंग डिस्ट्रिक्ट ता मसिंग यामलबा म्यांमारदगी चंगसिलकबा मियोय कया लैरी हौजिक मफम मदुदा चौरागना मियोय लिसिंग तरुक लोम सैदांगफम लौदुना लैरी लेंगाकना मखोइदु करमना लैखिबनो करमना हौजिक थमलिबनो हाइबदु मियामदे सेंगना लाउथोकदबनी लेंगाकना थोकलिबा इरांग असि फॉरेन एग्रेशन नि हाइरबनीना हौजिक म्यांमारदगी रिफ्यूजी लिसिंग तरुकलोम कांगजोमदा चंगहलिबसी मतौ करमनानो हाइबा अथुबदा सेंगदोउ चीफ मिनिस्टर ना तोइना पब्लिक मीटिंग दा हौजिक शांति हंजिलकले हाइरिबदु कदाइदा शांति लेरिबनो हौजिक इम्फाल ईस्ट की मफम खरादा कुकी मिलिटेंट सिंगना तोइना नोंमै कापथरकली ngasi maksu Imphal West की कदांगबन पार्ट 2 दा खुलंगाकपा विलेज वॉलंटियर अमा कुकी सिंगना नोंमैना कापथरकपदगी लेखिद्रे मसी शांति लाकपगी खुदमला हाइना एमएलए लोकेश्वरना हंखि 2023 की मे 3 की मवांगा खोइसे वर्ल्ड वार मदुं इंडिपेंडेंट मदुंगी खोइसे अदुदा हिंगोबा मखैसिंगो खोइ सै तरे कुताबा दु मदुं हिंगोबा मिपुं खुदिमखि होदि फोगदि अखोइना चेन सावले अवामन नंगिदे नाउ हौजिकि मे 3 दगी सरकार से लेना हिदबदगी मसिदि मैतै जाति खोइसे अवामा नंगी फिरोदा लाय अदुना हौजिक खोइ कदबो ताइ सुक लुरबा ताना सिदा अइगि मिगि सगैना दे येले तारगदि खोइ तुंगी मिरोदा कै होगनि मसिदा चै तारा कुन मतिम कै कोरा कदे हाबसे मसि दैबिबा हिंगगा लैरबा खोइ मायामसिना अइगि इसा अइगि सुदुना अइगि सही यंखै तारे तौ रोकोना तंदा कैदो होगनि हायदना मतमदगी मीगा लाइक मीगा कोना टाइमिंग थोगुना बिरेबा परंपरा मयामदो अखुइना सम काव काव के तारगदि थौरम अदुदा ऑल मणिपुर दलित्स डेवलपमेंट एसोसिएशन की प्रेसिडेंट डॉक्टर टीएम राजेन अयांगबा पद्मश्री वाइखोम गोजेन मैतै अमदी नॉर्थ ईस्ट कोऑर्डिनेटर दलित साहित्य एकेडमी इंडिया डॉक्टर ओइनाम चावबा मैतै सु सरुग्याखि ngasi थौरम अदुदा तोंगान तोंगान बलमदा मिथोय मिहेलबा नेशनल अमदी इंटरनेशनल की अवार्ड फंगलबा मियोइसिंगदा सर्टिफिकेट अमदी मेमेंटो पीदुना इकाई खुमनबा उतखि इम्फाल वेस्ट की मनुंग चनबा कदांगबन पार्ट 2 दा ngasi हौखिबा हिंगी नोंगालमदाई पुंग अहुमगा मिनिट 30 रोम ताबदा कुकी नार्को टेररिस्ट सिंगना नोंमै कापथरकपदा खुनगाक्तुना लेबा विलेज वॉलंटियर अमा लेखिद्रे लेबक थिबा थौदोक अदुदा लेखिद्रबा मियोय अदु इम्फाल वेस्ट की मनुंग चन लेबा मयांग लांगजिंग तनिंगदगी निंगोंबम जेम्स बॉन एलाइस नानाव अपोकपा एन नाबदेश्वर चही 35 हाइरी
निंगथम थागी अयिंगबा खांगलगा खुलंगाक लिंगै तालकता तमथिरबा कुकी खुलाई पाइबा सिंगना खंगहौदना बंकर मनुंगदा नोंमै कापसेलकपदगी लाइबक थिबा थौदोक अदु थोखिबनि हाइरि थौदोक अदुदा महाकी फाइगंदा मरु अमान पानबदगी ई का हेना थोखिबा मरमना जेएन हॉस्पिटल दा पुखतपदा लाइकनबा ngamdana laikhidabani हाइरि laikhidraba जेम्स बोनसी नाहारोलगी थौदांग पाउचेगी स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट ओइना मतम खरा थबक तौरमी हाइरि आयुष्मान भवा कैंपेन की सरुक अमा ओइना कम्युनिटी हेल्थ सेंटर हौरेबी मखा लेकाइदा डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी थौबाल की मिटेंग मखादा CHC हौरेबी मखा लेकाइना सिंदुना अहुमलक सुबा हेल्थ मेला अमा पांगथोखरे जेनिम्स इम्फाल ग खुदसमनरगा पांगथोकपा मेला अदुगा मरी लेनना CHC हौरेबी मखा लेकाइ मेडिकल ऑफिसर इंचार्ज डॉक्टर नसीर हाई ngasi gi health mela asida chawrakna miyoi chamri fawba lemna layengna ba pandam thamli piriba khudong chaba singdi gaine medicine psychiatry ortho ENT eye dermatology pediatric dental surgery na chingbagi specialist sing Jenims Imphal dagi lakpiduna fanghali loinana hidak langthak sing amasung test tawbagi khudong chaba sing su lemna piri Ayushman Bhava campaign na lamdam asigi praja singda health mela toina sinduna specialist doctor singda laying bagi khudong chaba fanghanbagi damak nungaiba phongdokhi loinana Jenims ki team amadi district health society Thoubal busu thagatli haiba wafam su mahakna phongdokhi Ayushman Bhava Health Mela gi Badam oina third round Jenims ka tied up toraga CHC haurebi makha lekai da pangthok chari hana su ani rak pangthok chakre ahan ba round na anaba masing sangwa ga 13 yengki October tang 13 2023 ani suba round na 2nd December 2023 ken round na mi sahungwa 13 yengki nasi ang 13 December 2023 nasi patient 350 then 400 pogi target tori nasi gi hen mela sida Jenims ki specialist doctor konga nipan gum lai nasi lai be specialist sing asi medicine surgery gaini optha ENT psychiatry dental adagi organ donation gi awareness program sigi high river sing sigi specialist matak free testing test makan khode mak tabjari nasi gi program sida free drug ki facility su pijari Manipur lenga ki Environment and Climate Change Department na puthokpa chahi sigi anoba calendar Environment calendar Englishing aniga subna kungamari ngarsi Forest Environment and Climate Change Minister na mahaki mayumda pangthokpa thoram amada release tawkhre Security Force na Imphal East, Imphal West, Thoubal, Kakching, Churachandpur, Bisnupur amadi Kangpokpi district ta thi bohumbagi thabak chathabada khusu khulai kaya fagat pangamkhre hairi loinana irang thokpa yaba mafam kaya su laksinduna thambak ngamki hairi National Highway 37 amadi National Highway 2 da lamdam asigi tangai fadaba nongmada changda yadraba polampuba gari janiga yankhai nipan amadi janiga kunmathoi hairi balambi asida apan bayawduna pusilakhi makhata na pochai pusilakna ba khudong thiningai oiba mafam kaya dasu security force na kan ba checksing tharang lokhatkhi Manipur gi district pumna makta pamdaba thodok thoktana bagi damak punna checkpoint chamagani funi thoi achat awong sing check tawduna Jingnaba Jing amasung tamda punna miyoi janigani funipan fagatuna wahang pahong chathaki hairi Miyamna semjin sajinba video amadi aranba pauda thazabiganu loinana lakhiba khustu khulai singsu athuba matamda managnakpa police station natraga lengaki security miyoi singda sinabiu hainasu Manipur Police Control Room na thadorakpa cherol amada hairi Leibak ki oina awaba tariba sida wangkai angom lekai gi World United Youth Club na konba mafam singda bye bye amadi New Year ga mari leinana makhal amatagi harau kumhai sanai yunaiba amadi nisa chaba yonba khudaktagi athingba thamle haina club asina thadorakpa cherol amana hairi
Cherol asina hai wafam sing asida thorak kadaba afafatta ki daita pumba masa masana pujagadabani loinana bye bye amadi New Year gi numit ani asida the Women Social Welfare Association wangkai angom laikai gi mioi singnasu mafam sing asida akanba drive su chathagani hainasu the Wall Youth Club ki Cherol asina hairi Siza Academy of Health Science Imphal Kutsam Naraga CHC Hairokna Sinduna HWC Salungfam da ahumlak suba oina Ayushman Bhava campaign gi health mela ngasi pangthogli Dr. Y Nokul Singh CMO Thaubalna mafam adugi program adu haudokhi loinana masing yamlaba miyoi singna health mela adu da saruk yakhi su hairi Nipan Fagat Pangamle Haina Headquarter South IGAR gi Cherol amana hairi Fagat laba polam sing adu nambasi forest bid officer da makhataba logi oiba thabak lokhatnaba sinakre hairi lakadawriba anoba chahi Englising aniga subna kunmari asiga mari leinana Churchanpur SK Wadlian Village da hangliba relief camp te chatuna acha athak kaya yenthokpada natana Malhoi Village Churchanpur da chahi Maudraga Mathoi Suraba, Paukaisin Gangte Koba Ahal Oiraba, Mioi Amada Kudaktagi Oina Ana Laying Chathabada, Mahaki Kidney Animak Fail Oire Kangbadagi, Kudakta Churchanpur District Hospital da Pukhatuna, Makataba Laying Chathaki Hairi. Thaubal Commando amadi Thaubal Police ki apun batim amana ngasi ayuk Thaubal athokpam gi mafam singda yumthong changduna thibahumba gi thabak chathakre hairi N Sadananda DSP CDO Thaubal gi guidance makhada Wangkhomba Okramcha Additional SP OPS Thaubal amadi SP Thaubal Sri Rakesh Balwan gi mityeng makhada chathakiba thiba humba aduda miyoi chamaga humfu tongan ba masak khangdokhi adubu chingnaba miyoi amata faba punbagi laikide hairi Thasigi Kunipandagi Kolkata gi Eastern Journal Cultural Center Salt Lake City da numit humni chupna chatharakpa All India State Government Employees Federation AISGEF ki Annual National General Council ki mifam loishilagani Mifam adu da saruk yariba Manipur Government Services Federation Manipur ki General Secretary Purunjit Lairigeng Bamna haikibada numit humni chupna chathaba mifam asida state amadi singi oiriba problem mayam sing khanna nainaki Women Reservation Women Empowerment ahangba post vacancy sing mention ba regularization of contract employees amadi liberalization privatization gi matangda mifam kupna khana nainaki hainasu mahakna fongdokhi Women Employee Federation na sinjariba Kolkata da koi executive council meeting ki asia hoi boto michida koi ni koi kya lokde re koi NPS
से अथुब मतमदा स्क्रैप तौरगा ओपीएस हंजनबा वारे हाइब मणिपुर लेरिबा ऑल इंडिया लेरिबा पुनमकी लेबनमक लोइनबा तोइना मदु लखुनबा अथुबदा स्ट्राइक तौनबा वारे लबजगरे अदुगा हाइबा कॉन्ट्रैक्ट लेरिबा एम्प्लॉयीसिंग लोइनबा रेस्ट तानबा अथुबदा तौइनबा मदुगी पुन्ना सरकार अथुबदा तौइनबा तौदगर मदु अथुबदा स्ट्राइक हंजनबा सेम सागा अरोइबदा मरोइबा पाव मुखना बीजेपी न शासन हैतबदगी इरांग लोइसिनबा ngamdabani लेंगाकना सोइबदगी मे अहुमदगी अखोय अवाब मायोकनदुना लेरे हाइना खुंद्राकपम केंद्रगी एमएलए टीएच लोकेश्वरना फोंदोखरे इम्फाल वेस्ट की मनुंग चन्ना लेबा कदांगबन पार्ट 2 दा कुकी नार्को टेररिस्ट सिंगना नोंमै कापथरकपदा खुन ngaktuna लेबा विलेज वॉलंटियर अमा लेखिद्रे आयुष्मान बाबा कैंपेन की सरुक अमा ओइना कम्युनिटी हेल्थ सेंटर हाउरेबी मखालेकाइदा डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी के मीडियंग मखादा अहुमलक सुबा हेल्थ मेला अमा पांगथोखरे ममी टीवी न्यूज़ में ताबिरी बसिंगबो मुकहन्ना खुरुमजरी।